Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane ngale conference yethu esiyithanda kangaka nesingxenye nesikhulekelayo njalo ukuthi noma mhlasimbe sesithi siyavala siyaphumula kancane obunyaka usuku umude kodwa bese sikhumbula ukuthi eBhethele kunomsebenzi kaNkulunkulu okufanele umuntu nje anyathele bazalwane usuku nje lokunyathela lubalekile. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, siyabonga mpostoli kakhulu nje ukuthi uNkulunkulu asinikeze wena. Ngiyalibingelela ibandla lonke lika Kristu bazalwane. Ngiyanibingelela. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asinikeze wena. Uyisibusiso kakhulu emzimbeni kaKristu nasemabandleni ethu. Bazalwane uyisibusiso kakhulu. Kwafika lapho khona ukuthi kimi inkosi yangenzela ngathola umfowethu. Kuswakudala eshumela etendeni elincane sishona konongoma phansi lena sisebenzele inkosi. Nami kaningi ngifika la okufika unyakaza umoya mbe sinenkonzo bazalwane yesitini iyayinga organizewanga yimi yayiorganizwe ngayo umpostoli isitha sangilalisa esibhedlela ngagula. Bathe bazalwane naye ngoba baba ukho ayihlehle inkonzo athi ayihlela ngayimi inkonzo yahlela umpostoli umbuyazi bafika bazalwane nomfundisi umbuyazi nomama nabazalwane bayishaya imali ngisesibhedlela ngibuka live ngathi bafana thathani ngifuna ukukhonza khonza la nami ngapledge khona la ngathi angifuni ukweqwalisa isibusiso bazalwane. I want to say bazalwane ukuthi from there sine steel structure singaka nje sisifakileyo sase shoda ngemali ye18 sokusifaka but through umsebenzi wabazalwane bala ekhaya abanye basayifaka namanje sabona ngisho amagama la ekhaya vela ngoba iya reporter kimi sesihambe sayisafika emalini engango 100,000. Alibonge igama lika Jesu. Angikwazi ukungakuncomi lokho ngikubonge umakhe nje bekufanele aqale nje masinyane afake indonga nje kuphela ngoba ikhona iroof everything kunje kushaya iphasika siphumile kuma-gymnasium siyokhonza emndlini kaNkulunkulu. Amen. So ke siyambonga uNkulunkulu ke bazalwana ngalokho ngoba ubufowethu ilobo kuba ingxenye yombuso bazalwane. Kakhulukazi bazalwane nansi enye into inkosi sifuna ukuthi eyithandayo kakhulu ukuthi silekelelane sithwalane. Kungathi makufika ubishop umbuyazi acabange ngeinto eziningi. Mina mangisuke ngizela ekhaya kuyaziwa ngizokhonza nje. Alibonge igama like ngizokhonza ngizoyifundela uNkulunkulu. Ngiqede ngiyiphuzela amanzi makunenyama ngidlela inyama ngihamba. Alibonge igama lika Jesu. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyayibonga kakhulu ke bazalwane ngikudlulise lapho ireport engiyithola. We understand very well bazalwane bekuunyaka ongemuhle kakhulu kubazalwane ezimalini kodwa ke asiyibonge ireport esiyitholayo ukuthi abazalwane bahambile bafinyelela ekutheni umsebenzi kaNkulunkulu uthwalo. Amen. So ke ngiyacela abazalwane ukuthi ke singabe ngabazalwane abapledgiswa njalo. Sivele uyibambe nje uthi okay mina yami pledge ihamba kanje. Kusho ukuthi ngizohlala mina ngime la. Amen. Alibonge igama lika Jesu ngoba nami jele angeke kuyoze kubuye uJesu le conference eyami imali engekho ngaphansi ka 10,000 engabe bikhola kufanele ihlale bekhona nangonyaka ozayo ibekhona nanini umsimango angikhumbuze njalo umsezana usibalo wami angikhumbuze njalo ukuze uthi umsezana uNkulunkulu bazalwane uqhubeke. Bazalwane mangafakaza inesibusiso kakhulu into yokunikela especially lele bandla sikhulu bazalwane. Yabona mangakufakazela inkosi into ezenzileyo ungakhexa umlomo. Alibonge igama lika Jesu. Angifisi ukufika lapho but ngiyafisa ukuthi siwunotice umhlabathi bazalwane esithi masitshala kuwo inkosi sikhumbule ngeinto zethu. Amen. So ke ngiyafisa ukuthi nanoma kuthiwa awusafinyeleli lapho kodwa lingawulenzi iphutha lokuthi ungawulethi umnikelo walomhlangano. Amen.
Alibonge igama lika Jesu. Ikhona siyashumela noma shumela kodwa imali yethu ikhona. Bengazi namthi noma ngingekho hayi iyakhonza imali. Ngizofika ngizojoyina kodwa iqhubeke ikhonza. Amen. Singamshayela uNkulunkulu izandla. Bakhona bathi sizoqhubeka nama pledge asiwashintshe kunokuthi sehle siyenyuka. Amen. No ngafinyelelanga ubethanda kwaizimo unyaka ozayo uyeza. Funa siqalele kuJanuary ufake noma u200 noma u300 kule account emnandi kabe ngoba akuyona lena azobuye umsezane befake ikhadi leyana idinga amambe bosayina izosilindela lesi sikhathi esihle bazalwane. Amen. Bazalwane angiye ezwini ngihlale phansi ngiwumuntu ke bazalwane webandla nje. Njalo ma ngiphatha nje umyalezo webandla noma ngithi ngiyazama ukufuna okunye kodwa inkosi ngicela sivule Matthew chapter 16 sifunda uverse 15 to 19. Matthew 16 iverse elika 15 to 19 bese siyathandaza. Kuleka nje bypass force obesiphumile all ngemva kwalokho bazalwane. Ngeke nginibambelele. Amen. Ukhona ofundayo? Matthew chapter 16. Yes. Verse 15 to 19. Yes. Wathi kubo, ninake nithi ngingubani na? uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHades awayikulahlula. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Amen. Ngifuna nje bazalwane sibuke indaba yebandla bese siyathandaza. Hallelujah. Awuthi umakhelwane ibandla angeke lahlulwe. Hallelujah. Ngifuna ke sibuke bazalwane indaba yebandla ukuthi ibandla akuwona noma imuphi umuntu nje. Lele likhulunywa ngalo the ecclesia, but abantu who are called out from the confusion of the world. Amen. Bathathwa for a certain purpose. Mabekhishwa lapha kwi confusion yomhlaba. Bakhishela for a certain purpose. Angizukuyibala ke yonke but ake sithi nje eyoqala ipurpose ukuthi ke ibandla lona lonke likwazi ukuqhubeka nomsebenzi uJesu awuqalayo. Lekhola zala purpose nje la ke simele ukuthi ibandla likwazi njani ukuqhubeka nomsebenzi uJesu awuqalayo. Amen. So ke ngalesikhathi esesemhlabeni ngamanye amazwi ibandla lona selinomsebenzi olula. Awukho umsebenzi eliuqalayo kodwa liqhubeka lapho uJesu aqala khona. Likhona zala? Ngamanye amazwi uma kukhona umuntu ethi ufika nento entsha, wokwazi lo muntu ukuthi akayona ingxenye yebandla. Ngoba abantu bebandla abaqala izinto ezintsha. Kodwa abantu bebandla babuka uJesu engumqalisi futhi engumphelelisi. Bese lifika ibandla lona liqhubeka kulokhu uJesu enze njani bazalwane akuqalileyo. Abantu bebandla ababinawo ama new strategies. Ngoba uJesu wathi mayeqala umsebenzi wawuqala wawuphethe. Wathi mayisephethile wayisededela ibandla. Ukuba ibandla liqhubeke lapha aqale khona. Hallelujah. Andingizwa bazalwane. And futhi ibandla alifiki negospel entsha.
kodwa liqhubeka negospel lenu Jesu ayiqalileyo. Ngamanye amazwi alikho ivangeli uma kukhona umuntu ethi ngiqhamuka nevangeli elisha wokwazi ukuthi lo muntu akasiyi ingxenye yebandla, ngoba abantu bebandla unithuleleni bazalwane, abantu bebandla baqhubeka nevangeli eliqalwe nguJesu wasithuma kulo. Hallelujah. Abantu bebandla abanawo ama gimmicks ngoba uJesu akazange awe bazalwane ebandleni asiyenzi into uJesu angayenzanga. Nikholeza la? Asiyenzi uJesu into angayenzanga. Siqhubeka nalokhu uJesu akuqalileyo. Nikhona bazalwane. Lalela ke uJesu ke uyali empowerisha ibandla lakhe. Asiqaleni la. uJesu ke into ayenzayo la usemaphandleni aseKesari uhamba nabafundi bakhe. Useyababuza uthi abantu bathi mina ngingubani? Bayaphendula bathi hayi uEliya omunye wabaprofeti uJeremiya. Usethi ke kodwa nina nithi ningubani? Nina ubanikeza ichance yokuthi bengahambi nomuntu bengamazi ukuthi bahamba nobani, futhi bengawazi amandla umuntu abahamba naye. So uyababuza uJesu, abazalwane ngivumeleni ngishumele uJesu mina ngihlale phansi. Uthi ke nina nithi ke ngingubani? Ngoba kuyingozi ukuhamba noJesu ungamazi. Nikholeza la? Kuyingozi ukuhamba naye kanti anazani. Sibona isimanga la uma ebebuza ukuthi kanti nezimambana lezi zihamba naye azimazi. Sekuze kuphakama uPeter ngoba uPetro wayena ukuqina qina. Kodwa ukuqina kwakhe la ngakuthanda ngoba kwakuza neanswer right. Kwesinye isikhathi uPeter wayiqina eze neanswer wrong, but this time I was shy esikhonkosini. Wathi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uthi indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu uyamangala. Uthi ke ubusisiwe wena Simon kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa ubaba osezulwini. Uma ethi uJesu inyama negazi uthi lento awuyithathanga encwadini, awuyitholanga kuba awuyitholanga uma scholars, awuyitholanga kuba prophet, kodwa uNkulunkulu uqobo uzambulile embula mina kuwe. Nikhola bazalwane. Usathi ke uJesu ke nami ke ngithi kuwe wena unguPetro. Yayizwa nawe ke mina ngithi kuwe ngubani? Nansi ke into bazalwane. Ngithanda into ethi wena unguPetro. Lento ithi babumbuyazi akwenzeki udibane noJesu angakuniki identity, ngoba bonke abantu abadibane noJesu ubanikeza their identity. Akekho umuntu owake wadibana noJesu wa remainer enjalo. Sizu Jesu ethi wena unguPetro. Alibonge igama lika Jesu. Funa sibambe lapha singakadluli ya. Kula ekumchazeni ukuthi ungubani. La ku chapter 16 uJesu ubanikeza ithuba lokuthi bamusho ukuthi ungubani. But when uya ku John chapter 6 verse 35 akabaniki ithuba lokuthi bamusho ukuthi ungubani, kodwa uvula yena ithuba ukuba azisho ukuthi yena ungubani. Ngiyayithanda ke indlela azisho ngayo. Uthi yena uyisinkwa esehle ezulwini
bese ethi odle sona akaphinda lambe futhi akaphindome. Usho uJesu uzama ukuaddressa ngoba nakhona lapha ebandleni bakhona abamlandela ezisinkwa esiphelayo. Ngoba legenge mayicacisa ubehamba negenge lapha khona kade eqeda uJesu ukwenza izinkwa ukubultiply izinkwa nezinhlanzi badla bamlandela uJesu as a provision. Alibonga igama like bamlandela as a provider. Bamazi kwi-level ye provision yokuthi mawulandela uJesu umlandela ngoba eletha ini bazalwane. Usethi kilalelani i-level yesinkwa i-level yeingane. Kodwa mina angiyeni umuntu owakhe izinkwa kodwa yimi isinkuqo ngoba isinkwa siyaphela kodwa mawudle mina uphindula ngoba abantu bebandla abantu abadla uJesu bangaphinde belanga. Waqala ke kwacaca ukuthi kufanele kuhlukaniseke abantu abazoba yibandla nabantu abazele izinkwa. Yingakho bazantini esimisa imvuselelo kuyingozi babungibuyazi ukudayisa uJesu simdayise ngezinto. Kuyingozi uma sishumayela uJesu bese simbhanqa nezinto. Kuba kube sengazi ukuthi uma uke wakholwa kuba khona lalelani ke lalelani awukwazi ukushumayela uJesu umbhanqe ngezinto ngoba nabantu abangakholwa futhi banazo ezingcono kunezalabo abakholwa. Kunezinyanga ezihamba ngama-ml thina sibesikholwa sihamba namaje. Ngamanye amazwi uJesu awukwazi ukumchaza ngezinto ezimaterial kodwa sikwazi ukumchaza isinkwa othi mawumdlile uqedwe ungalambi ngoba izinto ezimaterial ziyaphela isinkwa siyaphela. Kufanele umuntu abe sesikhathini lapho khona athi mase kuphele konke kodwa kwazi ukusala noJesu. Ngoba umamukela uJesu into jele esilimazile emabandleni ukuthi uJesu simveza ukuthi make weza kuJesu uyaphumelela. Sithi saba neziqubulo zakuthi kwazi into ziyaphumelela lapha ekhaya uma ke wafika uyaphumelela nobufakazi esinabo akusebona ubufakazi obuveza ukuthi uJesu wenzeni empilweni zethu. Singamukelanga umsebenzi singamukelanga imoto. Abantu abakhola namhlanje into abenza babeslide ukuthi bazi ukuthi makwathola uJesu uzoba noMercedes uzothola umuzi omusha kodwa bafanele bakitake simveze uJesu eyisinkwa. Uma ubona amakholwa ekholwa manje uma ubona ekholwa manje akholelwe izinkwa. Awakholwa ngoba elandela uJesu. Uma ngeke ngibuza ungaqhubeka yini umkhonzo uJesu lokho nakho kuhambe konke ungasenakho? Ungaqhubeka yini umkhonzo uJesu umsebenzi lo nonawo njengoba kuDisemba ubonasile uphelile ungaqhubeka yini? Kuzocount level yokuthi wamthola kanjani. So asibuyiselene ibandla endaweni yalo simshumayela uJesu. Ngiyakuthanda mazana ukuthi funa niqala umbuso nokulunga bese kuthiwa khona konke kuyakunezela bese kuthiwa abezizwe bayakufunisisa lokho. Asiyeke abantu bezizwe abantu bangaphandle abangakholwa kube yibona abafuna izinto asifuna uJesu thina. Nikolazana praise the Lord. So ke usethi ke uJesu uthi phezu kwaleli dwala. Uma ethi phezu kwaleli dwala
uzisho yena ngoba uphetha esemchazela ukuthi wena unguKristu. Hayi mazalwana, nangu uJesu ufika be foundation, the rock, aphinde futhi abe umakhi, futhi ayikhandela into yakhe. Wezwa le? Bese thi ke phezulu kwaleli dwala ngizakulakha elami, lizokwakhiwa yimi ngoba yimi engazi ukuthi kufanele libe njani. Awubazalwane, sisaya ngoba ngifuna sibuke ibandla lokuqala lika Jesu ukuthi mayethi amasango eHades awayikulahlula, wayebuka liphi ibandla, bese sibuka ukuthi siyibuke esibukweni ukuthi yilo yini leli. Uthi ke phezulu kwaleli dwala, ngamanye amazwi ama measurement, i foundation yimi, umuntu owakhayo yimi, ibandla elami izakhela mina. Bishop Manqele nombuyazi babekiwe nje ukwalusa ibandla lenomnikazi. We are the shepherd, but there is a chief shepherd. Asikwazi ukulithatha sithi helethu asilali ibandla, kodwa ibandla linomnikazi. Masiqeda ukukhonza silibuyisela kuye. Elakhe. Awukwathi ake ngithi bazona asingamsuse ehlalweni, asimgcine khona ehlalweni, asimgcine ngumnikazi webandla. Ukwangidiscipline moya ingcwele izolo bengidaba ngiyomthandazweni. Ngidiscipline nje. Wathi kufanele njalo uma uqeda ukushumayela ucheke kuyisemono ishumayela ukuthi awukhona umoya wokuphakama ngalesikhathi ushumayeza ibandla lami. Ayikho yini into yokuphakama encane uma ukhonza ibandla lami ngoba kulone lakho elami. Ngamlalela uNkulunkulu ngathi yo, ngabuka intshumayelo ngathi uyazi la ngaphakama ke la. Le ibingalidinga ibandla bengeyami. Ngoba ebandleni ayifuneki into zethu. Kufuneka umlayezo kwaKristu ezethu sishiye ngemuva. Because la masizokhonza ibandla lakhe sishiya konke okungokwethu, sithatha okwakhe ngoba bazalwane kuyinkinga ukukhonza ibandla ngemessage yethu. Kufanele sikhonze ibandla ngemessage yomnikazi, and the message yomnikazi kufanele siyithathe ezwini singayikhandela. Ngamanye amazwi Mphemba akufanele kube nesermon engamphakamisa uJesu ngoba ibandla elika Jesu asikwazi ukushumela 45 minutes uJesu angaveli indawo. Sishumela abantu masingamshumeza uKristu ngoba ibandla lika Kristu kufanele avele la, asikwazi uqala isermon angaveli indawo. Uthathe phi lo mlayezo ngoba yena uyizwi. Kufanele sikhulume izwi, singakhuluma ukuthanda kwethu. Akekho umuntu ofala khanda wakhe umlayezo kaKristu. And sidinga mayishumela uBishop Manqele kucheckakala ukuthi uKristu uyavela yini, ngoba ushumayeza ibandla lakhe ngomlayezo wakhe awubhale ezwini. Ayikho imessage okufanele ingasekelwa yizwi. Christ is the center of a message. Christ is the center. uKristu akabela. Uma sifika emvusweni siphakamise yena. Phanyiswe yena. Layelani bazalwane. Njengoba bethi uyalikhanda ibandla benazi yini ukuthi akukho noyedwa noma ungaze ube namazwi amnandi kanjani. Akukho noyedwa mabhodla onamandla okuphendula umuntu. Akukho noyedwa onamandla okusindiswa kumuntu. Kodwa uthi uJesu uthi uJesu ke bonke abantu inkosi yabenezela. Ebandleni abantu banezelwa uJesu. Wena una umoya ngcwele okuconvict inhliziyo zabazalwane. Akakho umuntu onamandla none message powerful.
kodwa thina singamathuluzi okuphakamisa yena bese yena ehlaba abantu umoya ongcwele bese bayasinda uye onezela abantu ebandleni hayi thina owathi ukuphuma siyomisa useyili awumuzwayo kuMathewu 28 ethi hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhatise egameni likayise nelendodana kaMoya Ongcwele bese ngizokuba nani kuze kube sekuphila ngamanye ngizoshumayela ngani nina nizovula umlomo kube yimi engishumayela ngani asinawo amandla okuphendula abantu kodwa uJesu yengakho singaphatheki kabi noma singathi ukhona inozayo kuphunde sithule ngoba siyazi ukuthi nasiyizwe thina ukhona umnikazi webali olinezelayo sambeni bazalwane sambeni usathi ke yakulakhe ibandla lam bese amasango eHades awayikulahlula amasango ani bazalwane eHades awayikwahlula ake sibukeni kancane ukuthi why Jesu asebenzise into yamasango bese ethi wona ngeke alahlule in the ancient times bazalwane all cities were surrounded by the walls yakhumbula iJerusalem mabethunjwa abaJuda behambe beyeBhabheli kwasala kwabhidlika indonga kwabulawa amasango uma bebuye oNehemiya bezovusa indonga ngiyakhumbula iJericho ukuthi kwazungezwa ini indonga zawo because each and every city were surrounded by the walls bamba bese ke la othangweni bese kuba namagate akhona amagate endaweni zonke isecurity ibiba strong emagate so uma isitha besihlasela besingahlaseli noma ikuphi besibheka indawo strong okungamagate uma sike sahlula amagate isitha siyangena emzini so uJesu ke mayibuka ke eHades ulikhanda bese likhandela amagate astrong ngalendlela bese ethi ke noma lingana amagate astrong bese ethi wona lawo magate ngamanye amandla angeke alahlule ibandla ngoba 1 lakhiwe umnikazi 2 lakhiwe kwisisekelo 3 lingelakhe bese i-declaration ke lebazalwane eyenziwa uJesu ethi ke amasango eHades awayi kulahlula iyadeclare alibonga igama likaJesu yingakho no ibandla bazalwane liyahlaselwa kuphela kodwa lahlulwa njalo ibandla liyahla uma ubona linyakaza hayi kuhlaselwa ibandla kodwa bheka the end result ngenxa ukuthi uJesu wadeclare wathi namasango eHades awayi kulahlula nothing can defeat the church ayikho into engahlula ibandla ayikho into okuthiwa ihlula yini ngakho ngoba ibandla nomnikezo kune declaration engaphezulu kwethu emasontweni sike sideclare le yethu yasemasontweni idinga cooperation yethu kodwa kaJesu whether you are cooperator or not uma ideclare udeclare mayideclare uthi angeke yingakho ke bese ethi ke kuPeter ke bese ethi ngiyakukunika ihluthulelo mayithi ngiyakunika akasho ukuthi ngikunika uthi linda Peter ngife ngivuke nginyuke lesizulwini bese ngidedela ihluthulelo emveni kokuthi senembathisiwe amandla ngoba ihluthulela iphathwa ngabantu abangambathisiwe let the church be clothed with the power
of the Holy Ghost, then receive the authority. Because abantu abane authority, abantu aba-empowerishiwe ngamandla kamoya ongcwele. Alibo yakho ibandla lokuqala abafundi bakaJesu abapostoli noma bebesindiswa abantu kodwa bebekhathazeka if bengawamukela ngamandla kamoya ongcwele, ngoba abantu abane authority, abantu abagcwaliswe ngamandla, abantu abanegunya. Ubebuza uthi mhlani ikholwayo nakholwa kuliphi igama, nawamukela yini amandla, namamukela. Ngoba umoya ongcwele uhamba namandla negunya, hamba namandla negunya. So ke ayikho into epowerful engakwazi ukuhlula ini ibandla. Kodwa ibandla kufanele siyazi, kufanele liyibuke ukuthi lisafanishina njengalo yini leli uJesu athi mayilibuka. Ngifuna uyibuke manje, uyibuke ukuthi ngoba uyibandla ngempela wena, uma ngathiwa amasanga esihogo athi uzokwenza njani. Sisaye sibukweni nje, sisoye esibukweni sebandla, ngoba ibandla lokuqala laseJerusalem liyisibuko samakholwa. Isibuko ibandla lele lithi kufanele likhonze njengebandla lapha lasezenzo laseJerusalem. Bese liba bold lithi amasanga eHades awayi kulahlula, lisho ngoba selizenze zonke izinto, all the ordinances enziwa ibandla laseJerusalem. Bese lithi ayisesikwenze konke Nkosi, come what may, but even the gates of hell angeke asahlule. Khona zala siyathandaza kungadala. So ke uJesu ke uthembe ibandla ngalendlela yokuthi ngisho ukufa angeke libe namandla ukubamba abantu balo. Alibonge igama likaJesu. Haleluya. Asifundeni ke lapha ya. Okay, ake sibukeni lento ngadlula Jesu. Methi ngiyakunika izihluthulelo. Athi ngizokunikeza izihluthulelo. Lapha yana kunama key of kingdom of heavens. Lesibiza ukuthi key of doctrines noma eyaziwa ukuthi key of knowledge. Ilenethi uma kufanele athole uPeter athole isikhiye, bese kube sokuqala sokuvulela abantu abangenayo kuphina embusweni. Isikhiye lese kufanele senze sivulela abantu bangena. Ingakho uPeter mayiqala umukele exercise amandla esikhiye sakhe uma phakathi kwabantu ashumayele kuphenduka about 3,000 yabantu, because uphethe isikhiye sokuvulela. Number 2, leso sikhiye leso sizokhansela yonke imithetho kaMoses ekhona ethi lokho. Kukhona lapho futhi engithanda khona ethi khona amaJuda awahlangani nezizwe. Mase phethe lesi sikhiye sifike sikhansele konke. Zwanini mayifika laphana kukhona liya uma ufunda izenzo chapter 10 uvesi lika 28 wayesethi niyazi ukuthi akuvunyelwe ukuba umuntu ongumJuda ahlangana hambelane nowesinye isizwe. Kepha uNkulunkulu ngitshengisile ukuthi ngingasho nangoyedwa ukuthi unechilo nokuthi ungcolile. Kusho umuntu osephethe igunya neauthority, ngoba bonke abantu abakholwayo baphethe lamandla negunya okukhansela. Uthi ke lalela, unamandla okubopha osemhlabeni. Mawukubopha emhlabeni nasezulwini kwenze njani kuyaboshwa. Ufika uPeter ukhansela the law of Moses kokuthi akekho umJuda ohlangana nama-10 kodwa wabonakala ngena kwaKhoneliya wathi lento uma ngiqeda ukwamukela isikhiye izokhansela yonke into, sesiyadlelana. Kodwa kulona labaJuda amadoda aphethe authority akhansela the law of Moses, bathi siyakhansela. Awukhanselwa ngomthetho uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uJesu unikeza abantu amandla negunya.
awuthi ngixoxa bazami. Kukhona izinto uJesu okudala idedela kithi. Ukuthi thina sisebenze iauthority asinikeze yona. Ikhona zamani. Kodwa igede lokuqala, umnyango oqala ukuthi uzani umJuda noma umGentile nasi isikhiye ngenani washuma la phezulu kwayo yonke inhlobo yabuza uzubona ukuthi kwangeyona abaJuda le ngoba babuza ukuthi madoda senze njani ngoba babengayazi lento babe khona labaJuda kodwa kwakhona nenqwaba kwangeyona amaJuda bathi senze njani nikozana lesekhiye Zenzo chapter 2 usengizoqeda iverse lika 42 sami sibuke ke ibandla sengizohamba kancane ke la sibuke ibandla bese uzokwazi ukubona ukuthi iliphi ibandla lasemqondweni kaJesu ngoba ibandla kumele lehlulwe amasanga esihoko khona ngangifundela sibukelele ibandla uverse 42 chapter 2 leli bandla sihamba kancane leli bandla uJesu ethi amasanga yaje sakulehlula silibona ukuthi liyaqinisela esifundisweni akulona ibandla lama gimmicks akulona ibandla elisukumayo kodwa leli bandla libona ukuthi lingama disciples alishunyayezwa liyafundiswa iorder yebandla bazalwane ithi we win them we train them we release them we train them we win them we train them we release them nabo ngoba lento yabandla i-church multiplication ayilele kumfundisi ngifuna la into yebandla lonke hayi futhi uJesu akayifuni level yokwenza ama converts ufuni level yokwenziwa kwama disciples uma uJesu ethola abafundi bedoba uthi follow me akasho ukuthi I will preach to you uthi follow me I will make you the fishers of men buka ke lapha mabemlandela kuba khona izinto abayishiyayo ezingamagugu ngoba umuntu olandelayo kuba nezinto ayishiyayo bese zokwenziwa lalela lapha benziwe iminyaka emithathu wena kodwa masikubiza sifundweni ngeke iphele inyanga ulandela abanye sithi sabenza sibabone sebeshumayela kodwa sisabenza labana balandela benziwa waze wabadedele sabenza wathi akanambe ngababili kenambe niyoshumayela mayibuye imambane zabuye weJesu ngoba ubanikeza amandla lapha kuLuka wathi niphiwa amandla ukusemhlabeni nasezulwini nakunyathela ufazela bahamba mabefika bafike baconcentrate kulokho abangakuthunywana angibasole bakuyise kuyilevel yobufundi kodwa into emnandi they were ready to be corrected awungiyashumayela abazalwane they were ready to be babuya nereport bethi weJesu ungabona amadimoni ayasilaka ukuthi uJesu baba nezinkashe zabo badlalaneni ube ngini aba nijabuleli lokho ungabe nijabule ukuthi amagama enalotshiwe nencwadi nokuphila waphindwa abadedela zaphuma imambane zazi ukuthi iphethe amandla kanti uwagodlile ke manje maze hamba sifica le yangane enesithuthwane mayifika imambane lezi sithi phuma kala pum pum noba pum yayithulela nje demon zabuya zangabuya nereport yakuqala zabuya zithulele kanti umama uyayilandela ngemuva ufuna uzobona umaster waso
ukuthi yikhona lokho bafundisa khona. Ma befika bayithulela. Angazi ireport abayithulela. Wese kungena umama qoqo. Mama hawe Jesu ngilethe umntwana wami la. Kwenze njani? Hayi. Uyazi ke nabo Petro la. Bake bazama babamthandazela. Wayifanela nje. Wayesebona uJesu wayeseseklasini. Ngoba umuntu oseklasini ohlalela esifundisweni uzinika iopportunity yokucorrectwa nokufundiseka. Wathi lalelani leli demon leli alidingi nje uvela ubhadeke izandla kodwa adinga ukukhuleka nokuzila ukuhle. Wayeseya demonstrate ngoba manje mangifundisa ngelenga noma ngikhuluma disciple ngizokhuluma ukuthi asilandele ngoba sifundiswa kodwa silandela ngoba sibona. Akusona isifundo kuphela kodwa siyambuka nalona obekwe phambi kwethu ofundisayo ukuthi uwenze njani. Kunama practicals ekufundeni. Ngoba isifundiso sabapostoli jele sithi masifundisa ibandla kufanele sihlale sicheke ukuthi lokho esikufundisile kuyaphilwa yini. Singayi phambi singamele sifundise sodwa kuze kuphele unyaka ma ibandla lingakayibambi. Ashanga ndawo sina message eshisayo kodwa sifuna ukubona ibandla ukuthi liyayibamba yini into elifundiswayo. Ngamanye kuthiwa sine message eyodwa manje ngakayibamba siphinda sibuyele kuyo baze basizakala. Kusizana bazokutshela ngabo mabhodla awukwazi ukugijima nesyllabus sengayi-attendile ma sengayi-understandile le kusuka kuyo. Uzofika i-exam kaDisemba izofail. Ofeyila noma ungazo add amaklasi uthi siyafunda ngama weekend nasebusuku siya cross night kodwa ba understand mos laba abantu. Asambeni baqinisela njalo esifundisweni sabaposto ibandla liyafunda. Bandla liyafunda. Mawufika kwi local church inkosi lapha engibekho uzongifica ngibanda hleke. Ngihleke ngibanda ngoba ngiyafundisa ngobaba. Lingozi ibandla lingafundisiwe. Uthi uma uqala uthi uyashumayela lebe lithi waza uzibu yini ngiyaphi mina ukuphi lapho ufuna ngifike khona ngoba wena ngabe uyalalela ngusuloku uthi waza ujahepha uzume ngenyawo ubiza bani. Ngishumayela umyalezo kaKristu la ngifundisa ibandla likaKristu angikho kwi-marathon. Because the church lidinga uku-equipwa. Asishumayele njengoba suke semvusela. We are equipping the church. Ngalezi aphiwo zonke zenhlanga ukuze ibandla lipheleliswe alipheleliswe lishunyayezwayo. Funda baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Manje kuyaqiniselwa ke esifundi kuyaqiniselwa lento ethi bayaqinisela isho ukuthi babevuka njalo bezolalela bebhala phansi lento othi bebhala phansi before kuqala isifundo bephakamisa isandla babuze laba ngezwanga khona ngoba ibandla lingeke lihlulwe ngamasanga eHights liyabuza liqhubeke lalingezwanga khona malifike ekhaya lifunda amanothi kwakhona into elingayizo liyabuza lenze njani futhi nasekuhlanganeni. Nanso-ke inkinga nakuphi bazalwane ibandla liyahlanganyela fellowship leli lalivuka njalo ekseni lithi masimbonge livuke futhi liphinde livuke nakhona lithi masimbonge liyahla i-fellowship ebandleni ibalulekile. Yabona nje obukhonza ubala wena ukuthi yazi sekuba kule nyanga ngathi angiyanga ke ngiye hayi angiyanga kule nyanga nayi phela hayi ikhona inkinga ngawe uyingxenye nebandla ngoba ibandla lihlangana njalo
uma kubiza umthandazo liyahlangana. Makuzoqala ifasting siba bangaka size emthandazweni uzucabanga ukuthi conference cha kuhlangene ibandla ngoba ifellowship umkhuba webandla. Nasekuhlephuleni isinkwa. Yes. Nasemkhulekweni. Nasekuhlephuleni ini Holy Communion ahlanganyela. Futhi ngokomthetho fanele sengamemezeli ukuthi esibhala ama-post ethi Holy Communion Sunday. Seshabandleni? Hayi. Simemba abantu bangaphandle hayi laba esinabo embusweni. Kodwa lapha amahlanganyela la livele hlephula isinkwe ehlanganyelela. Kufanele uma ufika nje ufica ukuthi nje hayi namhlanje siyahlanganyela sihlephula isinkwa ngoba into yenza ukuthi simemezele bazalwane anofika ngeviki elizayo sobe sidla isinkwa ukuthi siyabona ukuthi abantu esibakhonzisayo abakabilona ibandla eliphelele. Wozubona ibandla lethu silikhandela ama-poster nami ikhona yasebandleni lami. Futhi ngiyifaka ngisho egroup na ucabange ngithatha ipost ngifaka egroupini. Ya Sunday service mina. Ngisho into engiyenza ngiyiposte kuphi egroupini ngithi bazalwane please come. Asizokho ngisho ebandleni. Ngikhumbuza ibandla. Hayi. Mina ngikhumbuza ibandla. Ngoba leya poster kuyona ebandla. Eyabantu abangaphandle bathi wozana. Kodwa ibandla lidinga ama-post. Liyazi ukuthi ilanga lokuhlanganyela kufanele libe khona. Hey sinomthwalo man. Wakunikhumbuza? Ibandla hlehle. Siqhubeke. Nasemkhulekweni. Nasemkhulekweni. Makuthandazwe ibandla njani? Likhona. Qhubekeni khona siqede. Konzongena manje. Kepha kwaba yilona lowo muntu wehlelwa ngokwesaba. Wenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Leya nto yemangaliso ebandleni lelokuqala uJesu afuna sibe isibuko sithi. Kwakungeyona into okwakubhalwa ama-poster noletha abagulayo. Noletha nikhipha nabasebhedlela bamba nama kodwa ngenxa ukuthi ibandla lahlanganyela. Kwakuvele kubwenziwe izimangaliso. Uyezwa nje na. Wozubuke nje uthi Peter bayiyele kuyothandaza bathola indoda ihleli ngasemnyango okuthiwa ngomuhle. Baqeda bathi asina igolide nesiva sina kodwa esinakho igama lika Jesu kumwami. Baqeda futhi abama baphakamisa inqola bathatha inqola ehlele indoda abayibeka emsamo epulpit. Baphuma baqhubeka bayenza lokhu abakwenza ngoba into eyimangalise bekuyinto ka day to day. Bengayona into eswelekayo. Kodwa into ebidala lokho ukuthi ibandla belihlanganyela esifundisweni lihlanganyela emkhulekweni kwi-fellowship njalo likhona le ndawo uNkulunkulu adede limangaliso ngabapostoli ebandleni ngenxa ukuthi ibandla liya-co-operator ngoba uNkulunkulu wenza noma yini ma ibandla liyinhliziyonye ma lihlanganyela kunye. Kubalula nje. Uyabona lapha na? Uyabona lapha ngoba kuhlanja akukho lapha esizwa khona ukuthi kwangena ama-intercessor ngo-8 azodogida bhaya sila maya khadeya saya shiya ngoba vela abantu kuhlangana abantu Nkosi yami abahlanga abagcina ngesonto babuya namhlanje ngesonto bazohlangana nalezi izalukazi zizama Nkosi yami ukusondeza inhliziyo zabantu ukuthi nomfundisi mayeseshumaya kodwa lapha kwakuhlangana njalo indaba kaMoya Ingcwele kwakuba wawuflowa nje ngoba abantu ababehlanganyela kuma bekuvuka ekuseni bahambe beyohlanganyela bakhonza inkosi. Bonke abakholwayo babendawonye. Bonke abakholwa babenjani bazalwane? Babendawonye. Leli gama lithi babendawonye basebenze njani futhi? Bahlanganyela izinto zonke. Bahlanganyela izinto zonke. Because in local church ibandla lihlanganyela izinto makuthiwa ngekho lento kezinto zonke akukhulunywa ngomthandazo kuphela. Yonke into nangemnikelo nizozwa la qhubeka. Bathengisa ngemfuyo nangempahla. Nanso ke into uma ibandla lihlangana siyakwazi ukubona abaswele. Siyakwazi ukubona odingayo.
kodwa sizokubona kanjani ngoba wena ukho. Wabazali kulihlazo umuntu esinaye ebandleni avele ku-TV kuthiwa ubemukeliswa imeya igrosa sikhonza naye mosla. Is either ibandla livaleka amehlo noma lo asimazi uhlala estranger akayona ingxenye yebandla, ngoba umuntu ehlanganyela siyakwazi ukumbona lo ukuthi lo sengathi singamnaka, athi singamnaka. Nathi bafundisi sibe nenhliziyo yabantu, sibe nenhliziyo yabantu. Mhlambi lo kaKristu makungena imali sibuke laba okuzobenza ukuthi ukukhonza kwabo ungabe mnandi, because le mali makudayiswa amasimu ayelethwa enyaweni zabapostoli for a distribution. Hayi kwakuba ngeyabo, it was for a distribution kubantu abanjani abaswefunda uqedela. babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Babela bonke ngayo njengokuswela. Khona ngizokusho ngeke ngikusho la ngokusho amahlangane sonke singabefundisi. Yethu leyo. Hayi la. Sikhuluma sisodwa. Babela ngayo bonke njengokuswela. Siqede. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye ethempelini. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye kuphi na? Angithi abasalambile abazalwane. Wonke umuntu ngoba ingozi enye abanye abezi bayozama ukuthi belale bedlile kodwa ibandla likhona. Athi intshente ebuhlungu niyazi ukuthi nasehulumeni ibandla kufanele libizwe ugovernment liyomukela amaphasela, kufanele kube yibandla likhipha amaphasela linikeza abantu. Asiqede ngikho nimngcenye ngifuna bese siyathandaza. Bahlephula isinkwa ekhaya. Yes. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Yebo. Bemdumisa uNkulunkulu. Bemdumisa uNkulunkulu. Bethandeka kubantu bonke. Bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla. Inkosi yanezela ebandleni imihla ngemihla abanjani? Ngicela ukubuza ikhona into ezolo lapha kuthiwa bashunyayiziwe laba sebasindiswa. Ikhona into ethi kwasukuma abapostoli bethandeka kubantu. No, kuthiwa ibandla lithandeka kubantu. Yes. Ngenxa yezimfundiso zabapostoli. Maliphu ngoba kufanele ibandla maliphuma ngaphandle. Kungabikho umuntu wabandla kuthiwa hawu kanye nawe uyakholwa. Ihlale esifundisweni ngoba la esifundisweni sidila ngisho nane character yakho. Sithi awuwazi ukukholwa uqeda ubehlazi. Kufanele ibandla likhande siqede sithola ama report amahle aqhamuke ekhaya ukuthi salokhu sibanibani wa attend ibandla icharacter yakhe siyashintsha ngoba ibandla likhanda abantu. This is the pastor's house. Ma ubumba libhidlizi kasiyalimoto, but we need your cooperation. Be rooted in the local church so that sizokwakha. Abona uma uyibandla uyavuma ukurebukwa ngoba uyakhiwa. Awunele ungarebuke uhambe uku-update status. Because we are building the church. Amasange hayithi sangeka lahlule. So, i-order labazalwane lithi ke ibandla lathandeka kubantu. Uma lithandeka kuba lalela inkosi njalo ayimile ukusindiswa abantu. Angithi sithe uJesu osindisa abantu. Kodwa sizwa into ehlukile la mabhodle. Lithi ke ya inkosi yanezela. Ibambele yenze njani? Abanjani? Yabanezela kuyiphi local church kule yaseJerusalem. Ngoba wathi mayibuka wabonakala inothando. Ithandeka abantu wathi kwalani ngingabanezeli eHoly City ngoba kuno kodwa inkosi ngeke ibaletha abantu kwi local church engenalo uthando engakwazi ukumukela abantu. Bazosindiswa bona ngoba uJesu akayeke ukusindiswa. Bazosindiswa abanezele kwenye local church. Ngamanye amazwi ibandla must be prepared
ukuthi libe nothando lithandeke kubantu so that inkosi izonezela abantu abasindiswayo. Ibandla angeke lahlulwe. Kodwa inselelo yethu ukuthi sithathe ibandla lokuqala. Ibandla kuseyilo lika Jesu. Le thina silo ngqo. Ngathi day leli siyilo. Kodwa kufanele sithathe isibuko ukuthi sisahamba njengalo yini. Ebandleni esimodela kulo ukuthi leli li role model yethu. Elithatha imfundiso zika Jesu siphila njengalo yini. Le ncwadi le isibuko sethu njengebandla ukuthi asambeni siyo correct ukuze sibe yibandla elingenambimbi nasihla ngenxa ukuthi sihlele ezifundisweni. Siyathandaza uma singama ngenyawo sengiqedile. Linomnikazi ibandla amasango esihoga ngeke lahlule. Kodwa manje thina njengebandla we need to align ourselves. Sibuyeleni kwiposition bazalwane. Lalani bazalwane. Umusa awusho ukuthi avele senze noma kanjani. Niyazizana. Anixoxe bazalwane. Impela uJesu wasifela futhi akekho ozolahla. Kodwa asiphile njengabantu abathekwa ngenani eliphakemeyo. Akekho umakoti wake walotsholwa wavela waphilisa noma kanjani elotsholwa. How much more asithengwe ngenani eliphakemeyo eliphezulu. Sikwazi ukuphila noma kanjani. Lalelani, uma sivela kubantu si representa umyeni wethu. Singumakoti webundlu. Uma abantu bebuka ababuka uJesu kithi ngoba siphila ngeimfundiso zika Jesu. Umakoti wewundlu thank you Holy Spirit. Athi ngixoxe umakoti wesuku wewundlu akabi nayo ngifunana double life. Asikwazi ukuthi uyosibhalela kwi social media igama lami ngolendane ngizibonela. Hayi ningangithathi ngendlela engiyiyo la. Mawusuhlanga nami ngenye into. Lokho esikubona uyikho. Noma sidibana nawe uyikho. Ngoba akekho umzalwane ophila impilo embili. Sikwazi ukufunda icharacter yakho sikubuka kwi cyberspace kwi social media ukuthi unje wena. Noma sehlangana nawe uzoba nje. Mawihlekisa sobona ukuthi uyazenza kodwa kahle kahle wena ulo. Ngoba umakoti phila impilo eyi1. Asikwazi ukuphila impilo lapho sikhuluma ngezilimi ezintsha la masiphuma ngaphandle sibe ngabanye. By the way, umoya ongcwele akuyena umuntu wasesontweni. Akuyena umuntu wasesontweni. Mina ngiba worried ngekholwa elithi libanjwa ngamandla amasesontweni kuphela. Manele lingaphuma amandla alidedele. Wamukela muphi yena umoya ongcwele ngoba ukugcwalisa ngamandla uhamba uphila naye uhlala kuwe. Amadlingozi lawo wagwedle esontweni. Yikho ozothi uma uphuma ungafani nomakoti wewundlu ngoba wena uphila namadlingozi yakwehla. Kudala thula ngoba kathuthu uyathula. Akathuthu uyathula. Akahamba. Ya. Hey nansi into emhlangayo. Akahamba uyathula. Yingakho iBhayibheli lithi ningamcimi. Ningamcimi. Amcimi. Khona abakhonza ngamadlingozi kade acima. Kade acima. Sibe yibandla. Lalela, ibandla lakhandeka qeda ukwamukela yena. Ngoba awubilona ungamemukelanga, lamukela yena kwase qala ibandla. Kodwa laba abakhuluma ngelimi ezinje. Waqala ini ibandla. Asivala amehlo. Ngosibheki bandla lakho uyabona selo limantise
simandise ngo konke kwethu thela umoya the eshala oyinqwele phezu kwabantwana phezu fuso wakho umsebenzi libajazwe igama lakho thela umoya the oyinqwele phezu kwabantwana phezu kwabantwana fuso wakho umsebenzi libajazwe igama lakho ngifuna senze umthandazo othi silifuze lelo bandla elaqala labusiso kuzoba yilowo nalowo abuka ukuthi mangifaka esiqaleni salela bandla kukhona ngibona ongaphelele kwami ongasafani nebandla lokuqala yebo ngingowebandla impela amasange eHaidisi akeke angahlule ngoba ayikho into eyoshintsha ideclaration esho uJesu kodwa mangifaka esibukweni ngisafana nebandla avula umlomo wakho uthandaze buyele enkosini ngcwele wena wedwa uyinkosi silifuze uNkulunkulu wethu lelo bandla elaqala labusiso baba wethu ngcwele sibe ngabahlalayo esifundisweni sibe ngabahlalayo siyakubonga uNkulunkulu wethu ngcwele uyinkosi ephakemeyo umile kuze kube phakade siyakuphakamisa Jesu uyinkosi umile busa impilo yethu njalo silawule baba. We thank you Father in the name of Jesus. We give you all the praise and the glory. Uyinkosi ephakemeyo ngcwele akekho uNkulunkulu onjenga nawe uyababazeka uyinkosi emileyo kuze kube phakade. Father we thank you uyinkosi emileyo njalo thatha udumo nesibongo zikufanele siyabuyela uNkulunkulu wethu kuyiposition esenze sakhonza sazikhohlwa. Thank you Father in the name of Jesus. Singumakoti wewundlu sizophila njengomuntu owathengwa ngenani eliphakemeyo. Siyabonga baba, siyabonga Jesu ukuthi umile njalo. Thatha udumo nesibongo yili bandla owalifelayo leli lingelakho alinakuguqulwa kodwa simbuyele ezimisweni zakho lokukhonza ngokwephethini lebandla lokuqala. We thank you Father in the name of Jesus. We give you all the praise and the glory. Ashala uNkulunkulu izandla enkulu. Thank you Jesus. Amen. Asipende shayile uNkulunkulu izandla abathandekayo and give him praise. Ozothandaza mbomvu. Winkosi yamakhosi, winkosi engcwele, uNkulunkulu yena yedwa omuhle ongafaniseki nabanye uNkulunkulu okhonzwayo. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu omuhle, uNkulunkulu webandla oyisiqondiso sethu, uNkulunkulu obumba isizukulwane sokugcina, ibandla elingasayokuphuma lishiya impande nesisekelo. Baba wethu ongcwele sendlu yakho siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ukukhuluma kwakho kule ndawo ukuthi you are aligning us uNkulunkulu wethu ongcwele nentando necebo nalo ngebandla kulesi sikhathi singinikeza udumo ngeNkulunkulu wethu omuhle sithi phakama uNkulunkulu wethu ongcwele khuluma nathi indlebe yethu uNkulunkulu yezwa Baba wethu ongcwele
inethi lethu uNkulunkulu wethu onamandla livulekile, inhliziyo yethu uNkulunkulu wethu onamandla ivulekile kuwe, ukukhongozela siwole siqoqe konke baba wethu onamandla ukuxoxa nathi. Thatheke baba udumo lonke olwakho Nkulunkulu, sisalungela nenkonzo ezayo. Baba wethu onamandla khuluma nathi, moya ongcwele silekelele baba wethu ongcwele to contain izinto zasezulwini ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray, amen and amen. Ashayele uJesu izandla kakhulu bathanda kawo. Avela kuthole lonke udumo.